kuratuika Mundurumwe uyu uria uraingirire bururi-ini kuuma bururi wa Dubai aigitwo keheri-ini thutha wake gukorwo ari na urugari wa githimi kia iguru na homa. Ataramu wa ugima wa mwiri makiuga ithimi cia mbere cia uthuthuria cionanitie na murimu wa corona ona gutuika ni moete ithimi cia keri iria irathie na mbere guthuthurio thutha wa urugari wake kurega kugwa. Kwa ihinda riri Mundurumwe uyu uria ni raia wa bururi wa Kenya aguthie na mbere kurigitwo keheri-ini kwa ihinda ria thikũ 14 ciukite. Uhoro uyu ukite thikũ imwe thutha wa president kuumba kamiti ya mwanya ya kurumbuiania na maundu megie kugitira na kurigita murimu wa coronavirus ikinya riria rigathiririo ni atongoria bururi-ini. Sisi tuungane na Uhuru zile steps atachukua na serikali yake kuhakikisha kwamba ugonjwa wa coronavirus hautandai katika Kenya. Ni mahinyiriire aria mehokeirwo wira uyu matongoretio ni minister wa ugima wa mwiri Thirikari kwiyukiriria na gutigirira mitaratara iria irabatarania kungethanira na murimu uyu ni yagathikwo. Please be serious and take your responsibility ili tusipate ndege zingine kuingia kutoka vichorochoroni na zinaingiza watu ambao hatujui wametoka wapi. And Minister Kagwe, tunakupongeza. You are now the Minister for Health. Umechukua the right time, shikilia maneno. We don't want to lose Kenyans unnecessarily. It can happen that we get it in our country, so that when we do, we are ready for it. And I can tell you that this committee is going to make sure that everything possible is done to make sure that Kenyans are safe. Murimu uyu wa coronavirus uria wambiriirie bururi-ini wa China nginyagia riu ni utambite mabũrũri-ini makiria ma 50 guku Afrika ukioneka mabũrũri-ini ma Egypt, Algeria na Nigeria. Ngiribotera Inooro TV, Let's Wangui wa Mwangi.